igihugu cy'imisozi igihumbi, ariko kandi igihugu cy'amagare miliyoni. Mu minsi nk'iyi imihanda ntibikiri inzira y'imodoka gusa, ahubwo iba ari urubuga rw'intwari. Kuva mu 1988 isiganwa rya Tour du Rwanda rimaze guhindura isura y'imikino muri Afurika, byahindutse ikimenyetso cy'ubudasa bw'Abanyarwanda. Ye nitwa Nkunda Eric Ibi, tumwibagije gukanda subscribe ikaza mu kiganiro. Uyu munsi mu mwaka wa 2026 ntabwo turimo kureba isiganwa ry'amagare risanzwe, turimo kureba isiganwa ry'amagare ririmo gukura nk'amashampiyona y'isi ya UCI. Amarushanwa aherutse kubera hano mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka wa 2025. Iri siganwa rirashushanya ejo hazaza h'Afurika mu mikino w'amagare. Dusubije amaso inyuma mu 1988, icyo gihe Tour du Rwanda yari isiganwa ry'imbere mu gihugu n'ibindi bihugu bituranye bike cyane. Abakinnyi bacu bakinishaga amagare aremereye ariko bafite imitima yoroheje kandi ikomeye. Umunyarwanda Celestin Ndengeguma niwe wabaye wa mbere mu kwegukanira isiganwa. Yatwaye igikombe mu myaka y'ibihumbi 2000. Twabonye izina ryatije imisozi igihumbi. Abraham Ruhumuriza yegukanye iri siganwa inshuro 5 zose. Yatsindiye iri siganwa aba ikimenyetso cy'uko umunyarwanda ashobora kuba umwami mu rw'imisozi igihumbi. Muri 2009 Tour du Rwanda yashyizwe ku kigero cya UCI 2.2, aho niho isi yatangiye kumenya Abanyarwanda. Nka Adrien Niyonshuti batangiye gufungura amayira abandi Banyarwanda, aho yaserukiraga u Rwanda mu mikino ya Olympique yabereye mu Bwongereza i Londres mu mwaka wa 2012. 2014 ntabwo izibagirana. Valens Ndayisenga yabaye umunyarwanda wa mbere utwaye Tour du Rwanda kuva yajya ku rwego rwa UCI 2.2. Byari ibirori bitigeze biba mu gihugu. Nyuma ye abandi nka Jean Bosco Nsengiyumva, Areruya Joseph na Samuel Mugisha berekanye ko u Rwanda ari igicumbi cy'impano koko. Mu mwaka wa 2019 isiganwa ryashyizwe ku rwego rwa UCI 2.1. Ibi bivuze ko amakipe akomeye ku isi nka Israel Premier Tech, Saudi Quick Step ndetse na Toto Engine atangiye kuza guhangana n'Abanyarwanda ku misozi ya za Shyorongi na Musanze. Tour du Rwanda ntabwo ari isiganwa ry'amagare gusa, ni isura y'u Rwanda nshya. N'ubukerarugendo, ni ubumwe kandi ni ishema rya Afurika. Iyo urebye amagare anyura imbere yawe ntabwo aba ari amagare gusa, ntabwo aba ari isiganwa ureba, ahubwo uba urimo ureba abene igihugu n'igihugu cyahisemo ayo mateka kikandika amateka cyifashishije igare. Tour du Rwanda ni imisozi tuyigira inzira, ariko amagare tukayagira amateka y'ibihugu byacu tugenda dukomokamo. Mu mwaka wa 2024 ndetse na 2025 twabonye abanyamahanga b'abahanga cyane batsinda isiganwa, ariko kandi twabonye n'abakinnyi bacu nka Moise Mugisha n'abandi bakiri bato bagaragaza ko amasegonda ari yatandukanya umwene igihugu n'umunyamahanga ku musozi wa Kimeza. Tour du Rwanda ntabwo ari isiganwa ry'amagare gusa, ni isura y'u Rwanda nshya, n'ubukerarugendo, ni ubumwe kandi ni ishema rya Afurika. Iyo urebye amagare anyura imbere ntabwo aba ari amasiganwa gusa, ahubwo ureba igihugu cyahisemo kwandika amateka yacyo cyifashishije amapine y'igare. Tour du Rwanda y'umwaka wa 2026, imisozi tuyigira inzira, amagare tukayagira amateka. 2024 ndetse na 2025 twabonye Abanyarwanda b'abahanga cyane batsinda isiganwa, ariko kandi twabonye n'abakinnyi bacu nka Moise Mugisha n'abandi bakiri bato bagaragaza ko amasegonda ari yatandukanya umwene gihugu n'umunyarwanda ku musozi wa Kimeza. Uyu mwaka wa 2026 Tour du Rwanda ifite umwihariko udasanzwe. Nyuma yaho u Rwanda rwakiriye amarushanwa ya shampiyona ya UCI y'isi atandukanye muri 2025, ubu inzira zarushaho gukomera kurusha uko zari zisanzwe. Zubatse ku buryo mpuzamahanga abantu bose bashima. Ibirometero hafi ibihumbi, inzira zigunze, imisozi ifite ubutumburuke buhagararika imitima y'abantu kuva Rukomo kugeza i Rwamagana kugeza ku munsi wa nyuma i Kigali. Iri siganwa ubu ririmo gutegura abakinnyi bazahagararira Afurika mu masiganwa mpuzamahanga akomeye nka Tour de France. Ubu ntitukivuga ngo kuzamuka gusa, turavuga ngo ubuhanga, tekinike na strategy z'amakipe n'ikoranabuhanga rigezweho mu magare kugira ngo tuzabashe kwitwara neza muri ayo marushanwa.
Tour du Rwanda ntabwo ari isiganwa ry'amagare gusa, ni isura y'u Rwanda nshya, ni ubukerarugendo, ni ubumwe kandi ni ishema rya Afurika. Iyo urebye amagare anyura imbere yawe ntabwo aba ari amagare gusa, ntabwo aba ari isiganwa ureba, ahubwo uba urimo ureba abenegihugu n'igihugu cyahisemo ayo mateka kikandika amateka cyifashishije igare. Tour du Rwanda ni imisozi tuyigira inzira, ariko amagare tukayagira amateka y'ibihugu byacu tugenda